Ingamano at sunis para magiyang malagu, dapat may asawala. Makanini ka yung sekreto kimpaman at kanta, agpangkang Chris Kadyang, metong nga theologian ng pangkapampangan composer ang may kilalaking kayang liturgical music. Dinake na yung kayang belwa ng ponggelingan, kapamilatan na ni Ngamano at sunis kapampangan songwriting workshop, ang merapat king Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, ngayon Martes, November 26. 44 years kung susulat kanta na kaya ting mangutang, makanano pong gagawan niya na. Anya isip kayo ni. Kaya ni workshop ay ni, itang kanakong experience. Both technical, kasi may pegaralan ko naman 19 years old yay Kadyang niyang minuna ng kinumpose ing ipbami, ang maralas tamong daramdaman karang Santa Misa. King murang edad, may mulat na king musika pauli na ning environment akayang akagisnan. Kalupa ng Kadyang, akay liga namo naman ning metong a college freshman king HAU, ing pamanyulat kanta, magumpisa king edad a pulong banwa. Para kaya, ing pamagaten ka rin makanining workshop, magsilbi ang dalan bang apalwal na yung kayang passion king music. This workshop, this is my first step to explore more of the options of being a songwriter. Kasi kapag nandito ka sa mga workshop na passion mo siya, hindi ka nahusgahan, you're leaning more onto being open. Metong pakarentinagon king songwriting workshop in committee head ng Battle of the Bands para king Sinukwan Festival ay Dr. Jocelyn Fernando. Bistama na balo nemo kaning workshop ay ni king Facebook, iya ka numigadwang isip pa makyabe uling metong yamu naman kanuiti, kare musikero ang magnasang lakwas pang mabiyasa. Kasi mag-saxophone, kung bisa akong gawang kantang kay saxophone, nakakapampangan. Hala naman mawala kung mabiyasa ka. At the same time, itang kaya kang amano nga gawa mo, yung kanta mo nga gawa, asya may karingaliwan tao. Para karangaliwang kabala na bisang mabiyasa kimpamanyulat amano at sunis, ay ning tip ng Kadyang. Lalo na yung kapampangan language at inyang special soul. Kanano ming sasabyan po tang makipagkwento ka, dapat makanyan yang lunto potang kakantame. In other words, music pero natural. So express it in a beautiful way. At inya mo naman buring pawagay Kadyang, karimaga lang ang subukan niya yung pamangawang sarili rang kanta. Begin with something. Kailangan magumpisa ka. So kung may gumpisa lang malyari. Ako makanyang ko naman may gumpisa. May gumpisa akong karug-karug, ako balong tanggapan deoli. Samantala, migpaganakaneman ng kabalan composer karangaliwang kalupa na, hahela sana makukompromiso kalidad ng karelang obrang pang musika, lakwas ustong sinikat ang pang may kilala nala. Kayabe Ashley Punzalan, Arlen Salonga, CLTV 36 News.